Yes, murori wakora Kenya bego geithie na ngithica wendo wa mwathani njoke ngwire muthenya wa umuthi ni day number 14 na ngunia sawa sawa tikanirwa wathaka handu na ikonia ndo wero rero wone uratikaraga ithui na makoni ro tuikaranagia no mundu mane mekika thini wa team building na kuria kungi no umuthi tureka haha haitu nja tukigeria gwika maundu ma quarantine manenos. Thank you so much, keep watching. Sina mtu Livia. Sina mtu. Nani motis? Go. Gracias, ¡ay, Alicia! Yeah! Shinda watu mami! Shinda watu! Yeah! Yeah, boy. Rudisha nani hapa? Hapo ni sawa. Hapo ni sawa. Usipeleke nako mbali. Rudisha nani? Niki mtama. Eka hapa. Eka hapa. Eka hapa. Eka hapa. Ni sawa hapo. Hapo ni sawa. Wewe shika ndio unafunga moto. Shika. One good girl. Eka hapa. Apa? Ese es un toque.
Rege. Ai, ya kuisha. Ai. Oye, ¿qué quieres yo? ¿Tú quieres yo? Dikanamenya kurira gutwara wega. Umuthi tuguthakaga sacres kana gwikira ikoni-ini tuthaka mubira na twatengerania hagutengera ni twahotwo no ha mubira ni twapambana sawa sawa. So ndikire ndaigua kaundu kega ta kau muthi humite na nganoga muno no Ngai ni mwega. Keep watching tondu maundu ni maingi muno menjira tutithakite ayuredi tutithakite bano tutithakite maundu maingi nginya hunia. So wikare we hau na ndugathi kuraihu. Thank you so much.